Mehmonlar, xush kelibsizlar. Birinchidan sovuq, baxtli bo'lingizlar, bar bo'lingizlar. Ikki jaqda teng sizlar hurmatlagan limonli jashtadan bo'lingizlar. Qo'shilsa, unda bardislar qo'l chalib turingizlar, ikki jashda qutuqtasizlar. Qo'l chalib turib o'ylanib, to'g'anlar bayan ne deb сөйлештігілер? Rahmat, seyli orduqlardan da ordu almışlar. Oyunumuz dolandağız. Erkekler komandası çalışındayla ayağlar komandası. Değersizler mi? Öyle değersizler mi? Bu arada başkan olmuş oyun. Çay içiyor da usta etti, tekrar ağalarız. Tamamızlar tatlı olsun. Çay içkençe bir oyun oynayın. Ordumuzlarda otur oyna. Bol bir götür. Cevap verip koyasınlar. Bol. Birinci ayallar göreyim, bir erkekleri göreyim ben. Ayallarga kettik. Dinamiz. Operatsiya öyle. Tecevüzge kol çağılarım olsun. Emi ağalar sizlerge ketdi. Bunu kaysı kinonun soundtrack'i. Ayımlar aytpay turabız. Ana güyo tapmış. O yaktalar çay içip oturadi. Sultan Süleyman deydi. Damazalı doğurduqu. Ketdi. Keyinki muzikani koyalım ayımlar için. Tendaqda ağalarız. Dayardan turmuşlar. Hazır meni uyatib qolasizlar. Dayardan turmuşlar. Men daha erkekmiz. Qaysi kino? Ayımlar. Dinamiz. Jo'q, turamiz. Turamiz. Yaxshi o'ynayapsizlar. Ayımlar. Tendaqdan neresi? Кавказская пленница. Al emas, turamiz. Gentleman urdachi. Siz ne deysiniz? Hocam ne deysiniz? Gentleman urdachi. Siz ne ait otasınız aka? Ben ayallarıma bir otam. Anda neçe olup kaldı beni? İki jaka tek vermedim dağı. Ben o akalarıma verem. Ben ayallarga örgende sizler aytpay turmuşlar. Понятно? Ket kiyinki muzika. Akalar qaysi muzika? Qaysi? Белое солнце. Filmge tanıdık. Белое солнце пустыни. Qanday? Белое солнце пустыни. Tup-tuğra emas. Крокодил Гена. İyice aytpay turib, aylanib ketayın. Men kiyinki muzikani qo'yam. Men ecelerge qo'yam. Ağalar aytpay turmuşlar. Suradi. Biroq bu muzikani bardığına bilse gerek. Qaysi kinoga tanıdık muzika? Eceler aytmışlar. Ağalar emas, akalar emas. Qanday? To'g'ri emas. Ha? Kelin bilan giyola to'g'ri qo'yatan beri. Aytib qo'yinglar, qaysi muzika? Kim o'ychur? Ministerning qizining mahvati. Qanday kino ko'rmoqman deydi. Men o akalarıma berem. Akalar sizler tanışlar. Eceler aytsanızlar ben oyun bulatmay qo'yishim mumkin. Ketdik akalar aytыңызlar. Qaysi muzika?
Ejekeler söyle oturmuşlar. Kettik akalar. Ejekeler sizlerge emas, sizlerge bermey bari. Ağalar kaysı muzika? Kafkaskaya plenitsa. Savuşka emas. Kaysı muzika? Kafkaskaya plenitsa. Ve aylana ejeler jönturmuşlar aylana. Kaysı muzika ağalar? Kafkaskaya plenitsa. Eğim duram ha. Ağalarımızda tam beşkerikte özüçü. Eğim ha. Ejeler sizleri görem. Ağalar uçup baytıra suranış. Birimiz luvalı, birimiz sinayla kettik ejeler sizlerge. Kaysı kinoga tanıdık muzika? Kaysı muzika? Eğim tura mına. Eğim özünüzge gele başladı. Ağalar sizlerge suru. Kiyiki muzika. Ağalar bir ejekelerimiz eki oldu. Uyak bolup kalmayla kettik. Mına muzika kaysı kino filmge tanıdık. Ejeler söyle ötürüz. Brigada. Ең тура мына ағаларға таңғы ешкерге. Қазір түріп-түрістермен тағын бір музыка қойайын. Мынау музыка қайсы фильмге таңдық ежекелерімізге сұрап кетті. Қайсы? Ералаш, азаматсыздар мына. Өзіңіздерге келсіздер тұрып мынай. Оңой қойтам. Әкелер дейінші қайсы музыка мынау? Kaysı filmge tanıdık? Hiç kim bilmeydi, eceleri ıslak özbekti. Emniyeni sevzi otaslar, emniyeni çıstıydı dodanslar. Kıtay, короче, kung-fu, sida, жардам берейін. Мен мейлі бұл өтелейін ол кетті şey var. Men muna muzikаны koyayın dağı. Так, ушул музыка кайсы фильмге тандык? Агалар жооп беребиз. Эжелер сүйлөй турабыз. Эжелер сүйлөй турабыз. Сүйлөйбүз. Сиздерге да убакыт келет. Агалар. Акалар. Кайсы фильмге тандык? Хатико. Кандай дейсиз? Хатико. Азаматсыз. Сизге там бериш керек. Ватан бериш иштеп атасыз. Күнө көрөт экенде бекер. Көп күнө көрөт экен. Үйдө бекер чоса дейсиз. Эжелер кеттик мынаке. Кайсы фильмге тандык? Точно таппайсыздар аны. Служебный роман. Кайсы фильм? Ой, Эже, айтыңыз, кайсы фильм? Служебный роман. Андай эмес. Андай эмес. Жакшылап ойлонуңуздар. Детство встречи. Кандай? Новогодний ночь. Кандай? Новогодний ночь. Жок, андай эмес, айламайсыз. Кайсы фильм? Бригада, бригаданың байрамына таптық. Акелер, айтпай тұрабыз, акелер. Біз азыр үч. Қана ким табат? Азыр ежелеріміз таппаса мен акелерге берем. Пираты Карибского моря. Молодцы. Ана тапты ежелеріміз, қол шапқаныздар. Құдай ағаларымыз тапқанда ағалар қол шапсын, ежелеріміз тапқанда ежелер қол шапсын. Кеттік ана месе. Мынау қайсы терек перет дачанықы. Ағалар, әкелер. Ежелер айтпайыз. Что, где, когда? Қандай дейсіз? Что, где, когда деген передача. Молодец аға. Сіз таптыңыз. Қол шаппайсыздар ғой. Ақырқыдан неме болсын, ақырқы музыкалардан болсын. Мен мынау музыканы ағаларыма, ежелеріме қойайын. Ежелер іске емеген дүйі, ежелер кеттігер ауызы. Қайсы?
Jimmy Boy деген кино жоқ. Танцор диско, молодец еді, сіз таптыңыз. 4-3. Кеттік, мына ең ақырқы музыкалық шығарма. Ағалар азыр таппасаңыздар, мен ұят қыласыздар. Кеттік. Мына музыка қайсыл кинофильмге тағылып кеттік анамызда. Еділер айтпайыз. Сіздерге 10 жеп берем, еділер айтпайыз. Акалар, ойланыңыздар. Жақындаштырып кетейін, бұл кинода Жанер, Сейфи дегендер бар әлі ғой. Jadi. Айтпай, сөйлей отырамыз. Акалар, о, төрден ау акалар бар. Ойламай, чай ішіп отырады. Kaptı açık. Жүттір тұрыстар, қайсы кино? Radi de, Radi. Тоғыз, бе. Оштықтардың акаларым күшті олады десе, ішем бәді мен оштық акаларым Aytır. Жашоо сүртімдері көрген емессіздер. Бекер саған ғана, кино көреді. Тапладыңыз ба? Ой, чұрқалай жоқ, билеме жоқ, жүні көйлем, ойланып, сөзменен жооп бере тұрған ойынлар керексен. Ойланып, кеңешіп, екі айым жанашындар, екі мұрсат шығарыстар. Ой, болыңыздар! Бат-баттан алынша мені отырайын. Болдыча, жөптірмастан болдыча, жүріп қана кей, тез-тез бат-батшы, азаматсың қайда екен. Азаматсыздар ағалар, бұл жерден тұрыстар. Ежелер шығыстар, бұл жерден тұрыстар. Ежелер, ай азаматсыздар, көргіздер ежелер. Çık. Bat, tez, çık, ecekке. Çıktık ha, malatçı. Çıktık. Men gözüme görünüp turgan жерге келбейсиздер, пожалуйста. Азыр мен сонун оюн кылам. Бардыңыздар эле телевизордон көрүп жүрсөңүздөр керек. Хочешь стать миллионером деген оюнду билесиздерби? Кеттик ана эмесе биз ошол оюнду баштайбыз. Эки команда болуп бөлүнөбүз. Айымдар командасы жана ошондой эле мырзалар командасы. Мен көптөн бери айтып келем, мырзалар дүйнөнү башкарат, мырзалар эң акылдуу деп айтып келем. Ишенесиздерби, ишенбейсиздерби? Ишенесиздерби? Ишенбейсеңиздер болуңуздар, мен азыр далилдеп берем сиздерге. Мен көп жерде ушул нерсени далилдеп бергем, айымдар слабый болот дептир. Кеттик ана эмесе, кол чабыңыздар, мен баштадык биз. Өзүңүздөрдү тааныштырып кетиңиздер. Мындай күлкүлүү аттарды коюп, сиз ким болосуз? Күлкүлүү мультфильмби, может, кино же, может, бирөөнүн атынбы, может, күмөндөр тынар болосузбу? Токтосун мырза. Келиң, сизчи? Токтобасын дейт, ана. Оригиналдуу ат болсун. Сизчи эже? Basa versin. Баса берсин дейт. Аттарыңызды жаттап калсыздар. Сизчи эже? Basmasın. Баспасын. Азаматчылар. Токтобосун, баса берсин, баспасын. Кол чапкаңыздар командаларга. Оюнду баштайбыз. Оюнду баштаганда мындай суроолор менен баштайт, билесиздер, туурабы? Мен бул Хочешь стать миллионером деген оюн бизде башкачара варианттары жок. Жөн эле суроо беребиз, ошого жооп бересиздер. Биринчи мен суроону айымдарга берем. Себеби кыздын 40 чачы улуу деп коет, туурабы? Сиздерге биринчи суроо. Ош шаарынын Сулайман тоосунун бийиктиги канча? Экөөңүздөр биригип ойлонуп жооп берсеңиздер болот. Дагы бир жолу кайталайм. Ош шаарынын Сулайман тоосунун бийиктиги канча? Жок, бизде варианттар жок. Варианттар жок. Алисадан сураңыз, Алисаданчы. Залда сурасаңыз болот. Зал деле жооп бере албайт, бирокчу. Болду. Таппадыңыздар. Мен эми агаларга суроо берем. Агалар, даярданыңыздар. Агаларга суроо. Бирге бирди кошсо канча? Канча болот? Узун бир болот. Мына. Көрдүңүздөрбү? Эркектер күчтүү десем ишенген эмессиздер, туурабы?
Dağın bir jol dalil berem. Ejeler sizlerge суроо. Kıtay Respublikasının en algaçkı prezidenti kim bolgon? En oңой суроолордон муналарга эң кыйын суроолор деп атам. Адамдар таппай турган суроолор деп атам. Билбейт, көрдүңүздөрбү? Агаларыбызга кол чаап коюңуздарчы. Азыр мен кандай суроо берсем дагы табасыздарбы? Табат. Төө кандай жерде жашайт? Кандай жерде жашайт? Чөлдө жашайт. Ана агаларыбызга кол чаап коюңуздар. Агаларыбыз эң күчтүү келет да, тамаша. Тарс эткендин баары тамаша. Биз мындай кылалы, эки-эжеке мынол жакка келип туруп, агаларыбызга бирден жолук алып чыгыңыздар, анан 100 рубль алганча чыгыңыздар. Бат-баттан. Тез эжекелер. Тез. Ой, ежеке, бат кыймылда ежеке, жөтүрбастан кыймылдап, тез ежеке. Уақытта тар келет, барды болса бар келет, тез кыймылдап. Кол чаап туруңуздарчы, кызык оюн болот, кызык. Камераларды даярдап туруңуздар, өтө кызык оюн болот. Бышык байлаңыздар, бышык. Анан 100 рубль болот го, 100 рубльдү мынол жерге кыстарабыз. Жоқ, мынол жака болуп калабы? Мынол оң жака кыстырабыз. Оң жака. Ай, молодец. Кыстырабыз. Бышык байлаңыздар. Бышык, канчалык бышык болсо ошончолук. Эми ортого келебиз. Эми оюндун шартын түшүндүрүп кетели. Биздин канча жыл мурун короз жылы болуп кетти эле билесиздерби? Азыр мына элеке короз болот. Бирөөсү Жалабаттын Дакен корозу, бирөөсү Арамандын Дакен короз болсун, Кеттик ана эмесе. Токтосун менен токтобосун эки короз мушташсын. Азыр экөөңүздөр колду артка калабыз. Колдорду артка калып, алды алмай жок. Секирип, чокушуп, көкүрөктөрү менен түртүшүп, анал жерде. Анан удобный болот наоборот. Удобный болот. Ошо 100 рубльдү эме кыласыз керек. Мына пешенесине эле кыстар бергиздер суранчы. Пешенесине эле. Алдырбашка аракет кылыңыздар. Токтосун менен токтобосун деген Дакен короздор мушташат азыр. Карап туруңуздар, камераларды даярдап туруңуздар. Оюн кызыктуу болсун, кызыктыңыздар. Мен приз берем сиздерге, сонун приз. Даяр болуңуздар. Кеттик ана эмесе. Даярсыздарбы? Мына агабыздыкындай кылып коюңуз, ону мына жака чыгарып коюсузбу? Шапкасына короздун. Андай болсо кандай алат? Тооба кылдым. Боштуктар каяка баратабыз, а? Мына ал жака түшүрүп коюңуз, экөөнүкүн тең. Эже сиз дагы түшүрүп коюңуз дегенге. Анакын көрак түшүрүп. Көрак түшүрүп койду. Ana, önce o. Boldu, gitti demesi. Değer olsa gitti. Kurası. Çok şalı gitti. Durmayacak, oyun görse böyle. Aldırmayın. Alzamasınlar. Toktosu. Çok şahıs. Okşaş koyacağız. Ya almışlar. Bana ucundan geçti. Doktor gel. Cardan bekçiledi. Ana geldi doktor. Ben bekerinde çıkarman yok mu sizlerdi? Geldi. Kollardan kalan. Oturmayacağım. Ana doktor.
Toğuqtur jön ele turat. Toğuqtur jön ele turat. Qorozdor uruşpay atat. Aylanayın. Esingizlerde qorozdor uruşqanda toğuqtur kelip bölüştürüp qalçılar go. Toğuqtur bölüştürüp ketdi qana. Toğuqtur qo'ldo'dan qarab kelishdi. Böyle qorozdor o'xshab. Bo'ldi. Qo'y ejeler o'zini qo'ydi. Qo'l chapqonsizlar chaqalar o'sqa. Qo'l chapqonsizlar azamatsizlar og'alar. Men to'yda o'tganda sizlarga prizlarni beraman. O'zingiz borasiz. O'zingizlar kelingizlar. O'tiringizlar. Hozir men sizlardan boshqalarni chiqarib o'tiraman. O'lla konkurs qilaychi. Konkurs qilayman, so'nggi konkurs qilayman. Ana konkursga men qatnasham. Biylayim deganlar kelingizlarchi, biylayim deganlar. Ejelerimiz, ağalarımız, bo'lay. Biylagan ağalar. Jigitni namus, qo'yandiq amış deydi. Ağalar uyalmaymiz. Kelingizlar bat-batdan. Azamat eje, kelingіз siz. Keling. Siz chiqinglar, ağa. Chiqinglar. Qiynamayman sizni murunqiday qilib. Chiqing, ha. Ejelerimiz, o ko'kko'ynak ejemiz chaqiringlar. Eje, keling bu yoqqa. Bo'shliqlarni uch joqda. Biga chiq desang shart chiqadi. Hozir o'yinda shartini tushuntirib ketayim men sizlarga. Men jaqa ko'rindiroq turbaysizlar usranchi. Ko'rindiroq. Estelik degan o'yinda o'ynadingizlar mana. O'ynamaysizlar. Hozir men muzika qo'yam. Muzika qapisidan ele o'chib qoladi. O'chib qolganda sizlarda qo'shib qatib qolishingizlar kerak. Kelishdikmi? Gülüp, kıymıldap, gözürmeyip, söyleyebilmeyi yok. Kıymıldavermeyi dağı yok. Değerimize para olsamayan get. Qandaydır bir kezderde özünçeli muzika öçüp kalışı mümkün. Oşal öçkönde şart katıp kalabız. Kettik anda mesela birinci muzika, Malajör'de muzika kettik. Bileyiz, men aynı ölçürmeyin muzikanı. Şartı bileyiz, iyi. Malajör'de. I feel nice. You look nice. 널 보자마자 모든 turistler çabuk bilesin. Bolça iyi. Bolçalar oğlu be. Sınıf bileyiz Türkçe. Tamaşa. Ecem ne oldu sizge? Sen tamaşa edip başlasan buldun. Men baştan turup kayra ölçür atmayayım. Sizlerge eskertip olsun, kayra baştan başlayın. Çıkış biylere. Kursak biylere. O ağauslar figurasına международно прочим этот стиль позволяет. Azamat sizler. Қолдап тұрыңыздар, сұраны, жалды айыншы сіздерді. Эй! Тұрышты қараңыздар, тұрышты ұрыс жоқ деп. Ой, ежеуісті алып барып тұрып жа. Қайырдан болады ләңіздер? Жалауаттың кіре өрісін естелік қылып қойып қойш керек. Арқаға жа. Еже, не күлі отасың? Ana ejesi turuşun qaran. Etken boyunca tırıp. Lenin. Oxşap ketadi-kan. Ona ağız içine ne qilsam kendip gülküsü yeri özüm zor basıp turadi. Bo'ldi, ishondim ha. Ketdik ana mesa keyingi bi, ataydim bi ketdik. Robot bini sınıf bili. Robot bini bili, çengenaydi. Bile almak kestir. Evet, andan gelen başkar koyun ha. Rock and roll'ga bileyle kettik ana mesela. Selam. Rock and roll. I'm gonna tell all men. Yaşamdı bileyle gelirse.
dışarı sığın. Yatağa oturamaz bileyle. Ondan özünçe baktır olup ketip atkan жерден тоқтатып қойдым да. Ече уя албайсыз ба? Жезден барбы? Аға осып тұрышы шоңча, баяғы қаптыған бойынша тұрып қайрау шоңча қалған ұқсайды. Эми мына турушка сөз жоктан не деп комментарий берсе экен, комментарий. Ой, эжебиз күлкүсү келип зорго турат, үчөөнү тең бириктирип турупчу. Азыр Москвада сиздер кайерде турасыздар? Мына келин менен күйөө бала кайерде турат? Кайсы метрода турасыздар? Кандай? Охотный ряд метро кире-берисине апарып кол коюш керек экен. 2 жаш бактылуу болуңар деп алдына жазып коела. Бая оны акамдын аламыздан ит өтүп кетпесин десем баласын жооп алыптыр. Күлбөңүз. Не болду сиздерге? Чында аласын жооп алыптыр мындай кылыпчы. Ака, сиз чын бериңиз. Siz birinci gülürdünüz. Oturup durunuz. Hazır men mına iki eceni biletreyin. Eceler mına былтыры, быйыл кышындасы, быйыл жазындасы эме деген зың-зың деген ырмада болду. Билесиздерби? Бийлей аласыздарбы? Эмес, бийлесек болот. Кеттик эмес, зың-зың. Азыр зың-зың. Шымкенттің қыздары. Жауап атыңыздар зың-зың. Алло, что здорово вообще? Бүткөн жок. Бийлейбиз, кайра баштан бийлейбиз. Мен жакшы болбой атат деп. Ал эми оштуңуздар болсо вообще. Опа, мына. Эми мына туруш десе болот мынанычы. Фотограф тартып алгын эле мыналардычы. Ертең YouTube'га чыгарасың, ошондой просмотрду аласың, акчаны аласың. Буларды келип алып, бир аксакал карасы эмеге, Араватскийге барса, Алымбекти аткан эстелиги турат дейт. Ошский районго барса, Курманжаттын аткан эстелиги турат дейт. Анан баягы аксакал барып алып, "Өөнөн кызым, ушу кымызыңан үчөйүн" десе, колундагы чакасын алып алыптыр да. Ошого эле окшоп калды мыналарчы. Баягы агабыздын аласынан ит өтүп кетти эле, муналардын аласынан эч нерсе өтпөсүн да. Күлбөй тат кой, күлбөй тат да. Не кылса? Эже каяктан болосуз? Ой эже. Жакшыбы? Кышырып калды дейт. Кандайсыз? Жакшыбы? Ака жайлоо, курут, кымыз жакшы болуп кетесиз буюрса. Жакшы болуп кетесиз. Ey eceler, kayırdan bulasızlar. Boldu ha. Ey ece boldu. Kim önce katıp kaldınız, kollarınız kıvranıp kırıkşıp kaldı da. Kettik adam mesela, kettik gibi, malacağım diye. Hop, malacağım diye. Kolda duralım, gel işte. Kolda çak, götürmezsen kolda çak. Oy, volkan durum sevineyler. Çak, kolda çak, götürmezsen kolda çak. Çak, kolda çak, götürmezsen kadıyla. Birbirine, götürmezsen birbirine. Hoppa.
Ejemiz zubala жүрүп атат, камыр жүрүп атат деп билем, мындай. Эки колу менен таякты бармап мындай кылат да. Жеп не кылып атат? Ой, ejemiz подиумда жүрөт, көк көйнөкчөн ejemiz. Ак көк көйнөк, мындай көйнөк жок көйнөк дейт. Эже кандайсыз? Жакшпы? Эже мени карабам, уялып кеттим. Эже бер карасаңыз сиз. Буларга кантип кетиребиз мыналарда? Кантип кетиребиз? Призиңе экөөгө тең берем. Экөөнө тең берейин ба? Кеттик ана эмесе, дагы бир бий билепчи келиңиздер. Ушуна мыкты билет, мына. Отуруп туруп билет, билесиздерби? Опа, мынаны караңыздар. Апа дейт. Балаңыз сүйлөп атат, жооп берип коюңуз балаңыз. Ана апам дейт. Эже балаңызды. Мынча таныш болсуз, Эже балаңызды карап койсоңуз, ыйлап атат, эже. Мен апам айтып эмес. Мына жел чыгып кетти, кимден чыкты? Кимден чыкты дейм? Эже сизден эмес. Эже сизден окшойт, Тарс эткендин баары тамаша болду. Болду. Азаматчылар, ушул эки эжебизге, финалистке эжелерибизге кол чап коюңуздарчы. Ошондо биринчи орунду ким көрөбүз? Квартираны ким көрөбүз? Ай көк көйнөк, мындай көйнөк жок көйнөк. Көк көйнөк өргүлөйт. Көк көйнөк эжебизге бергиле дегендер кол чап коюңуздар. Берги эжебизге бергиле дегендерчи. Тойдо мындай, мен кол чап коюңуздарчы десем, элдер ышкырып, кыйкырып, шапкаларын ыргытып, чачтарын жулуп эле. Чөттө окшошпойт аты. Көк көйнөк эжебизге берсин дегилечи. Бар екенсіздер ғой? Бұл эжебизгечи. Молодцы. Экөөңүздөргө тең берем. Келиңиздер, призиңиздерди алып кетиңиздер. Азыр мен акчалай сыйлык берем, анан той бүткөндөн кийин квартиранын гүл үчүн берем, майлы? 1 саат барып, не кыласыңдар өзүңөр билесиңер да. Ана, призиңиздерди алыңыздар. Кол чабуулар болсун эки эжебизге. Oyun жактыбы, жаккан болсо бир кол чап коюңуздарчы.
Azerbaycan. Kalkıp yürü, cilosunu kırgızın saltanat tutayım başladı. Bari karaşım, çoluk çaraşım bu soğuklu canlı çiğne bastırdadı. Gündüz yeke, adetine tazim kılatırman gelgen. Dağdaş yeke, gündüz yeke, bakıp bile olsa kalır atasın gelgen. Evde durup kızmadın kılıp taşasak da içine bakıp sınasın. Kudur çaka, baksak sıcaka, kaynelerin karıştırıp aşık kılasın. Kayın tutmadı, yaşı takardı, kızılsın alacaktırıp görürsün benden. Yeke, güllaş yeke, adetini tazim kılan liman gelgen. Daldaş yeke, güldüş yeke, bakıp bile baksa kaldırmadasın belgen. Sözümü tutmayacak
жат бәрінен де тұрмайды сол өмір сәт менің іздерім Kızınızı
Kana iyi dostlarım ortacı bir bileyle. Eşlerin dostları. Döneceğiz bay, kuyu tüttü
Sınca bir tolgandım Kırgın dışım ayrılansa dep önüme Anday düştür cağa degen gömülde Oş Bişkek çolunda Haydanım Mercedes Canımdaki çürügüm Mercedes'ten kememez Oş Bişkek çolunda Haydanım
sultanım. Can yaşlı aylana unutmuştan yaz körpünü. Değil bir sana, değil bir sana. Hey hey hey, takılay bir yana Üçü canım ve kucakta çözüm. Üçü canım, gülüm gülüm olup Türkçü canım, Türkçü canım. Ay, öyle öyle kaldım sevdalı. Öyle öyle kaldım mindalı. Buyur basa, ayra çok İşte kaldı suyu varmalı. İşte kaldı suyu varmalı. Öyle öyle kaldım sevdalı. Öyle öyle kaldım mindalı. İyi, şu buradayız gençler. Buyur basa, ayla çok İşte kaldı suyu varmalı. İşte kaldı suyu varmalı. Hadi rahmat. Müslümcan geldi. Kutluvalar. Biz geldik konağa, geldik toydun üstüne çıktık. 2 yaşka bakıt kalaytılık birinciden. Çet ülkede başka yerde jursuk dagı kırgızlar biribizge jölök bololuk, tayak bololuk. Eneler aytmakçıday. Taptı ulum, tatınakay koluktu. Talayına bir perişte joruktu. Arda unutup kaldım hem geçip koku. Benim uşul 2 yaşka bir söz söyle olayım. 2 yaşka uşu üylönü toyuna kayakta жүрөт, gelin balabız geletat. Kүйөө balabız tiyakta turat. Menden küçüğü boluşun керек деп ойлойм. Мен 81-жылкымын. Күчсүң э? Ийним, gelin balam экен. Үйлөнүү тоюңар куттуу болсун. Биз силер бизди тааныбасаңар да биз кыргызбыз. Үйлөнүү тоюңар менен куттуктайм. Куш болуңар бек болсун. Алдыңарды бала, аркаңарды мал бассын. Ушу баякта эжелериңердин биздин атыбыздан, ушу экил жерде отурган кыргыз элимдин атынан ушу музыкалык чыгарманы белек катары кабыл алгыла. Every time it's the same. Oh, I feel very free. Take my heart.
Маңдайыңызда. Улара, Құрманбек, бақтылуу болгула. Кудайым кошкону менен кошогарыгыла. Алдыңарды бала бассын, артыңарды мал бассын. Атаңар менен, энеңер менен чогуу. Биз сыймыктанган жаштардан болгула. Эми бала алуу чакалууга деп айттым, ушинтип эле адашып калдым бизде. Боло берет токтогундан турган. Эми ушу жаштарды урматтап сыйлап келген конокторго да чоң рахмат. Сиздердин да үй-бүлөңөрдө тынчтык, ден соолук, Суу чайга келгендер. коноксуздар баары деле келгенден кийин баарыңыздарга ден соолук, тынчтык каалайм. Кара, омин, ушулар бактылуу Бактылуу, бактылуу. Кармашкан кол үзүлбөсүн, жа. Кийинки жылы şu малда тойлайлыбы? Бешик тойду. Омин. Алла канчаңыздар. Омин. Кийинки жылы şu жерде Гүлбар эжекебизге рахмат айталы, Гүлбар эжекебизге рахмат айталы. Келиңиздер кайрадан ортолукта бий дуланталы. Төмөндөгү музыкалык бий чыгарма кайрадан эле оң жакта отурган агаларыбыз.